ta kakadi itanbiag ko siya kalipay ti malaglagip mo nasyak man bilang tikas mo damagen sikatinak ararapaapen no siyak dito'y awan pagtanaga kasara saritak dayto'y ladawa ket kada awag mo telepono isut dengyep dayto'y barukong ko nagarigaten long distance ngaya itten na ti iliw ken panaas naginat ti oras naglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta ti sega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko Itinibang Bautista kakadwak ngaling ako makanta ani Noralan Domingo Palangay Ataga California. I'd like to thank Paulo Toralba Osorio and his band for the new arrangement, live band, for this song Long Distance na yan. Thank you so much. Great job guys. Muray adayu ka dito'y arpa tasla si deka lagtakaniya taday tatimek mo no mangegak umanayen tungu aliw-liwag Dayti intugot ko sa pata Inikot kawan ti mulik na Ipuso nugayam maulilat at damit Iliw na kensega nagarigaten long distance ngaya itten na ti iliw ken panaas naginat ti oras naglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta ti sega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko nagarigaten long distance nga ayat itten na ti iliw ken panaas naginat ti oras nga
maglabas gapot karayo adi may papas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisega ken sugno tasiksikalat inay